Krumzer SKTV and Putra Nokcheri Raj Nongthombam. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. Chahisigi November Thada Pangtokuriba, Bihar State Assembly election gi Mangwinena, Bihar gi electoral roll, Natraga voter list, Hybataramiam, Kanaba, voter list se amuk revised over, revision to, Masiki revision to, special intensive review, SIR, Saraj Hybiare, SIR gi review to we. SIRC haukiba June ki tang kun ga manga 2025 ti horga July ki tang kun ga taruk 2025 thama chup na pang thokiba dum labba koi special intensive revision of electoral roll ni hai riba special intensive roll asida koi punna koi mioisi koi voter hai batare voter si lakh taret ka crore taret ka lakh marifu mapan 7 crore 89 lakhs muk laigata basida 7 crore 23 lakhs se masi verify tawre aruga 54 lakh humpu dagi no humpu mari ki chang si verify to ngamdre verify to ngamde maram si lakh kuni thum de asi boira me hare voter se aduga lakh tare ramana duplicate oiba mafam kuigi tongan ba constitution da hanjan yauba aduga lakh kuntra manga abana migrate to giba atop state sing da migrate to hinu maram morga untraceable ore thiba khangre aduga lakh amaga lising kun muksina form se submit torok number merga lakh humpu dagi no humpu mari bhau se botha da phangoi entraga botha da yaro entraga verify tawdre hai bani aduna har electoral roll se ngasi phongmani ngasi si august ki tang ama 2025 se da electoral law ngasi nungthil pung ohum lom taba matam da phongkhre aduna phongkhraba list asida walhoriba mayam sing asina ngasi dagi horga ngasi august ki tang ama sidi horga kogi September ki tang ama phawba sida makhoigi claim and objection makhoni yaning da makhogi asoi mayam to semdok chanabagi tanja to piri aduga masi aroi ba kogi final kogi electoral roll habtara masina September tha da phongani habagi wafam na sing masu leire habtara tuna hari ba same exercise si India pomada tawgani hai special intensive review si revision of electoral rolls India pomda tawgani aduna Manipur da su tawgani habi wafam selai haukiba July tang kun ga manga da tonga political parties aduga koi BLO na chingba supervisor ogada ba habi yum da chalaga enumerate tawgada ba voter list ta hap ka da ba thido ka da ba su mathabak tawgada mayam singa sigi training hai kadra masigi mifam na chingba pangtok re hariba mifam se pangtok ro matung da Manipur da su masi tawgani habi wafam lak padagi koi tongan ba maru in kuki civil society organization kohur hai na khangna riba koi Cookie Organization for Human Rights and Haina Riba Siki Chairman Benjamin Mategi Maike Degi Hairiba exercise Sida Yaning the Pongdoi Aduga India Pomgi Onesu Bihargi Oriba Buziki Kui SIR Hairiba revision as in a Marmoriga Parliament Yam Chau Pirang Sutui Adon SIR Matang the kind of special intensive revision of Marmoriga voter Mayamagi vote say Mogi vote had the bagi rights a Mangdore Masi Mangan Bear Masi Matang the Kanaka Dabani Habigi Matang said the Parliament the Charanga but Hotranga Sing a Simaksu Wari कोई debate discussion तो भी याद है ना मसी adjourn तो ग्रह तारे लागली बतांग मरीदा अदुना मणिपुर दसु मसी तौता रगती ngसाई मसी की exercise SIR की exercise mini NRC ni natraga masi backdoor NRC तौजी याद रमनी ना अतो उपाय मत तौगे NRC तो नबगी मोंग नि हैवी अपनो चिंगलेरी अदुबो कोई representation of the people act 1950 की मतुंग इना कोई मी सी voter list सन बदी आए अदुबो मसी द citizenship खंदोक पगी राइट लेते मसी MS अकोई MHA की मथौनी हाबी वाफम न चिंगबा मयाम अमदी लाई अदुना अपोजिशन के माइके दि याम चाउना यानिंग दो फोंदोक्तना चरांग ना बथोय अदुगा मसिगी सुप्रीम कोर्ट दसु कोर्ट केस लाई पिटिशन से मरुइना एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के ADR है ने खंगले बसिगी माइके देगी अमदी अतोप एक्टिविस्ट खर के माइके देगी पिटिशन लाके बने दुगा जुलाई की तान कुन के मापन दसु सुप्रीम कोर्ट की कोई इंटरिम जजमेंट है गदरा कोई माइके दिसो वाफम फोंदोक पिलेरे करिगुम्बा थोले ngasi thokiba electoral roll hai batare masigi draft electoral roll ngasi phongisi masi phongbasida karigoma mi mayam ama exclude toropa vote hadabagi right se malla targadi maduda supreme court na intervene togone habi ofno se mayam leri adu hairiba same exercise SIR se Manipur da su torgani India pomber su torgani habni na Manipur da torkuma tamda kari nungang neng lebage natraga nungang ngai leitabage hapam dure nungang ba phongtok pati lere excuse me SIR harakpa kohor na chingba organization kharte lere but hairiba exercise si Manipur kumlab irang thoi ba lanjanari balam asida tawbada karma tawgadage tawroidoge habi ofno chingbadi khoi CEO Manipur na su tum khantabdi ler mani adu masina miyam da kari impact pi kadage miyam na kari understanding legadage habi matang sida khana nenu dum tanga si SKTV ki studio election the lebir si amta da social scientist oza Dr. LAISHRAM ne oza Dhanabir Nokcheri welcome to the show appreciate you joining also joining us WAYEL KATI Pauche ki editor oza HEMANTAKUMAR Ningomba ne oza Ningomba Nokcheri welcome to the show appreciate you joining lorana miku khari manung da
DMU Dhanabajuri University ki Political Science Department ke Associate Professor Dr. ARAMBAM NONI su election biralagani. But to start with aham se ai oja hemanta de open tawjage oja hemanta kamai thambi bi parliament su jam chaw irang were India pumgi ona su jam chaw concern amagi mongdal ai aduga Manipur da su tawrani hai bi wapam July 15 da meeting na chingma pangthok ki ba lerabni na Manipur gi da kari nungna ningai lai kamai thambi bi ai ki Bihar da ujik parisi mi lakh drama ngani khoi border disi lothokani na harisiko okay ado lakh drama si yam yam si moidi mi yami mi crore a yong na leba mafam amani na moidi ka togi ado live posi sigida mari makhung khangdi haibani ayamba ko si basu yawre atedi mayam sa haini yam doni ko ado ga sigi manungdagi Bangladesh gi lakpa akhoi Rohingya gi yawi haiba pe mayam amaso khoi thengna ba yawi ko ado hojikti masigi si India pumbagi oiba political ki tool amo ore sina ko ado ngasi si kanona creator election commission ki mai kai dagi opposition na siriba maru ina Rahul Gandhi na siriba maralu yaba ngamde yawe na hai ko yade ado khoina tawlisi asumba do jimpham oibani na hai mai pandam karino pandam khara adum lai mayam na khangbi dungai voter list si sida so dum tawi division jatum tawe ba khosida armana special in haibani aduga den mana khar khena ba mamangal torba kharga ujaga khar khena ba kitang dilai ko adugi poni lai sinje revision torabani na mana revision si thani su tawi ojik tongdu si da moina hari si akhogi mi sigi nagi ba lokthokpa ama den atopa amana kamai to ke bo mari makhung khangdaba mi lokthokpa ama sisu yauri ba ko den atopa amana hanjan na yauba ko amada su yauba adugi voter lokak pa ha port ama sisu yaui ko adagi den magi lefam hongba ai isa sina kano da leire hogi basikong da leire khalasi aduga aina sinjamai da voter list padalamgumba sumba tawba singsi maram sabra sada bai do yenga kakpani si posiko sikposi aidi thudongna kai da brai na khali ado hojikti Bihar da lai sidi constitution gi oiba port amada kai di habagi port ni ado India ga mena masi sawalakani na khali ado sawali aduna election commission su kamai tawno har kanda masu khoi kadi constitution gi body amo oina leibani na akoina pangai haba parliament pangdo to so pangai yaro ena lei aduna hojikki tawrisi hanadi ma torambasi masa oina torambani na hojikti kwaidagi ihan hanba haitare ko han boina khut thabani si tawrisi ko haibi duni masi atai state su tawne na hairi ko aduna masina hojikti kadoge bo aise voter list ta yauri se aise voter amani haibagi sab sab document ama hana ma praman tongna na bagi masi putokte ade document putokte ade ko document da mayam khangle dungai adugi document adu ji yaroi sin haise ko ar margi document ching da sangi singsi ma popagi ko ma kai poki ada popagi certificate yaudabra ko adugi do hangni hari yauni hai adagi di den ate mayam yam yauri ado sigisi akoina magi kayogi khoi voter list ta khoi BLO mayam singse asina yimtong khudingi salakanda madu khungutoni tata mayam do khomdoni ko ado voter list ta kamai to no nangi kan yaura birth place yaura ka oida poi adagi di nangi identification oibi aba kari lei nang masak khangdabra ga si ado di yenga mazi karamba mino voter list san ba pola asaba pola haisi madu thidokani haiba pot amane masi yamna hakna haitare ko yamna lumna paikhalakpa thorang amane na lawi aduna sida mi si yame lothok do ko men lothok na ba draft electoral roll da harisi mi lak khumpu manga si yam chawi dana si oi aduna masi India pumbagi oiba kok sikpa ama oiri si sinare ko arda masagi maruina BJP kanguna harisi Bihar laiba mayam singsi leramiba mayam singsi anamba haitare ko moin harista maral sirisi Bangladeshi haitare okay karogi kanguni ena moina maral masibam su tawe ko ado opposition gi maikai da moiga hunarak pada hainabasti kamaina hainager kanda ngasagi moida khogi moi voter list kakragadi moi vote kani ada voter list kakragadi moi vote karo ena ki to bani gaina haina basu dum yawi ko anyway Bihar gi sina khoi mapan gi chilla magum jeba ko masiga national media da uji phong abani ko kwai dagi saw ba wathok Bihar ski matung da Manipur no oini ase aso wathok mo oini ase khoi uji ti pause sing da phong abani ko masi pot sa ai na hajen manate uji phong ko tengna bir mani da phong ko
maram ju sai soi thokani na khali khoi sta aso mo lanjao ma thokani ramai thokani akhoi ki magi sida special intensive revision ji pang thok paganda magi masak mayam ama ma tala ni demand mayam tarokani ko demand toriba post du madu mana piba ngamaktragati masi akhoi na kaino ne haibe yaroi khoi voter amani hai si haibe yaroi ma india ke citizen oibi amo oibi ai ko adugo vote hadabadi yaroi haibane ko vote hadaba mai lena bani election commission na torisi voter list ha padu gakni citizen gi matang na ne ba nate ba ko si matang sa ne ba di nate ba chini laise ado manipur da toribadi kamai to sana ge si akhoi na sum lesang sin lak matam da voter list si susampur gi vote hadaba loira kanda pula oina mayam je khomaga kangpopi da pura sal kangpopi da thade natra adagidi more da mu pura thade aduna politics akhoi rajniti dal singna no motor mikhal pangtok pi on demand torisi akhoi mangai da yam thengna rakho sumba mayam sina ne ko no motor mikhal pangtok odi kangpopi gi duna susampur da satpa yadre susan pi gi duna gano da satpa yadre akhoi more da satpa yadre dana sima posting che sima akhoi khamina ba ta adagidi number 2 voter list akhoi sida mafam ani natraga ahum je akhoi swaida voter list hapa yawe ko akhoi gi ai ata arapa da hargum ko sinjamai da su oiba thongju da su oiba wangkhai da su oiba mi ko ana sala koi vote harab yawe ko sing posim jo khoi yawe adugi do hanak di phador ni ko se si phadoi ni si yaroi haine ko aduna sumai to kan sida ngasagi vote lepi ba kanghu singduna mai vote bank samgalak pada tabak tu da yenga ro mai masagi magi matik maya ju di yenga vote pi de ngasagi sel da mi phaba ngamba kamai to no phado no kamai vote hadan ga da ge si nongmei sindon do ro so amor so armai to vote hadan na bagi lalong mayam ama sel ka da mi je punna vote hada bagi pot ama lai akoi mamangi da haina ki ba lai mado ai mado summe so haiba ngamde lale so haiba ngamde ngasagi more da vote hada matam sida sakano siga pana khogi tenungpalgi assembly constituency sida ko no voter list mayam hapchali ko hapchale ba voter list do kana no haragadi madugidu leiba su yoromi leitaba su yawi leitaba sing duna phare arei ba khadu di laiba kangu du kai din onda brahmaram de la hapchan bani kari gino lising du tara mo hapchalagadi adum vote yam saw podam oidana adu vote ti kamai tawi mu man khangbi la singi vote mayam si mi manga am taram kulam lefal laga adai vote sung ta thadana adai lo sundoi ne ba man ga tawradam ne ba ko aduna voter list bu yawrodi mi masing du mana dum phange adu panari bang uduna dum lo sangradam ne ba ko kulai bai mayam du thadradam mi kaya lai polling station da mi sani pan lai bada ani kha mo atai thadara mo loire harai do candidate amagini kulai bai mani player maga da lo sundoi ne ba natra maduda akhoi election gi damukta mathau to bunna salai ba presiding officer mayam polling officer mayam jing do maduna kaim tongum dan halak ka do ne ba ani da khana sadda sopodi hekta masi se dum ja thok khase ka do ka ge ka karo tok suno ina adum haidu ga adum haitor la ko pot amane ba ko aduna manipur da di hojisi mathakta hojiksi kangluk ki irang ama sauna thoi thokbasina maram oiraga mitop mayam ama khoi manipur da sangjale haibasi adum hainaraga lei natra masi phong na hainarabani ko masi akhoi da natana national media so hairabani then padu khudam changda mayam so leirna sangjale ba mayam sing si karai da leigi kuki singna namna khundaba mafumda lei haiba porsima amuk lai ko natra moisu voter list ta hapsalakani then hayeng census ta hapsalakidoni ko simju lele si lorikanda uje assam da hore ko assam da ngasagi umang wamang da then ahogi kanoda forest area da reserve forest area da lambi gi matai da yum saramba mayam state land saramba mi ka no takthok tu che mi lak ma takthok ko ne ko madu kai se to no mi di nagaland di loire sem saba natra mu sang ba yaro mizoram da sang ba yaro natra akhoi gi di hore le ji akhoi hore le kai da sang ni har akhoi khange ba ko jiribang da lakani adu kai da ngasagi manung hanjana leiba mafam mayam du sang gi do ne natra hana khundar leiba mayam ma bengali mayam du gi marakta bengali muslim mayam marakta the bengali hindu gi maram du marakta daga jiribam assembly constituency je akom da pokhai be phim da lakalo ne ko aduna masigi mayam se akhoi na hojik tagi hauna gamena hai ma mieng budi sang na budi se budi thokpa yaure ko manipur thokpa di yaure adu akhoi na
ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯊꯥꯖꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯍꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯕꯤꯍꯥꯔꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯍ꯭ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯨ ꯁꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯁꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯗꯤ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯖꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯧꯒꯠꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡ 2024ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ 2023ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ 2025 ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤꯁꯨ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 6ꯇ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯐꯣꯡꯉꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯗꯨꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯧꯅ ꯆꯟꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯧꯅ ꯆꯟꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯃꯨꯛ 2026ꯀꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯌꯤꯡ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯐꯣꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ SIRꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤቭ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ 2026ꯀꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯌꯤꯡ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯐꯣꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯁꯨ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯍꯨꯔꯅ ꯕꯦꯟꯖꯥꯃꯤꯟ ꯃꯥꯔꯇꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯄꯥꯟꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯖꯒꯥꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯖꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯋꯦꯔꯦꯁ 2024ꯗꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ 2025ꯗꯁꯨ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯚꯣꯇꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ SIR ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤቭ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯁꯦ तस्मदी ECI स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से मागी एरर फ्री है बने आइदी अरान हुई वोटर लिस्ट याव में हमदु सुमथोपगी याम चौबा थबा मने अदुदा ट्रांसपेरेंट वोटर्स का हाइदे से वोटर लिस्ट का हाइदे से फजना मियाम खंगबा असेंग मी सिंग दुनेबा स्ट लेदुइसे अदुगा असेंग बसु अखोइना मागी वोटिंग राइट का से पक्पी पीबसु सुमदे मरमदी वोटिंग राइट से फंगदी पॉलिटिकल राइट सिंग एदना अदो सिटीजन ओइरबने इन शॉर्ट कनागम पान की लेबा मी सिंग अतोप राइट सिंग दे एंजॉय तोरसु पॉलिटिकल राइट्स वोटिंग राइट सिटी क्या तौक देबा अदुना खर सेक्शनना तौनिंगाय ओरिसि ओवरऑल इंडिया के ओइना साय हाबी की बदमाइना असी बसे यॉक्शन बा अदगी माइग्रेंट तौगिबा मीजु यॉक्शन बको अदगी अखोगी अनि अहुम में सब डुप्लीकेशन जो अदुम तौदबदि नतेबा अदुनेबा बिहार की दा याम कन्ना होजि येंबा होरिसे अदा सिगी सी येंगप कांदा कोइ मणिपुर कॉन्टेक्स्ट दी आइना खंजबदा खोगी से मोइगे जिदा साइगे रेसिडेंसी जिदि सोइदना यावरनि प्रूफ से अदा से खुदमोइना खोइदा 966 विलेज एंकले हारे अदु गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज तौद्रे अदुगी यूम या अदु रेसिडेंसी चिंगदोरिब्रा नाउ द क्वेश्चन इज गो अदुगु मदु लौथोको मतमदा मोई प्रोटेस्ट तौरोइद्रा खननिङा ओइबा पोट खरदि थोलैदना अदगी दा मुक्सु अखोइ इजे यामना खर कॉम्प्लेक्स ओइबा ngasai नेशनल मीडिया दा अदगी नेशनल डिस्कोर्स दा मोइना बिहार की मतुंग दा मणिपुर दु ओइनि गा दा चुमदुइने दि कैनो दा अखोइ गिसे याम हेना मिटोप लेबगी पोट सिम मि तारेबा अदे खेनरी सिदि बिहार की दी नत्रगा असम की दी बांग्लादेश तगी लाकप पोना याम होइदुइनि अदु अतै स्टेट ऑफ इंडिया अतै लेरिजिंग ददी अतोपसु कयाजु यावरोइबा टारगेट द बिहार का तौरिसे द बेंगल ओइरो असम ओइरो अखोइ नॉर्थ ईस्ट ओइरो सिदा अतै जिंजिना बांग्लादेश तै संगप पोट ओइबा अखोइ गिसिना मु बांग्लादेश यावबा अदगी म्यांमार गिसु यावदुइनेबा अदे याम हेना साथिरिजिना म्यांमार की इलीगल इमिग्रेंट्स में याम सिनेबा अखोइ द प्रॉब्लम वरिसे अदुना होजिक सी चुमना तौबसिदा BLO सिंगसे जुलाई की 25 तक की मोई थबक तौबगी पोट लोगी बाइसे थबक ते होरदोइनि को अदुगा ट्रेनिंग पीबा होरे अदे बिहार की से जून दगी जुलाई बक्तनि न तौरिसे थाम खतनि ना अखोइ याम जो पीदना तौगे यार देखोइ दि याम चुमना तौबो यायबा सिदा सिगी येंगना कांदको अखोइ दा मणिपुर की इलीगल इमिग्रेंट्स सिंगसे
ngasi bawda maming khoi gi masing ji ju menam tadri ba khoi gi dego ado kanona chief minister na hana gi former chief minister lai ngai da chahi ma gi ma hai phe pi kana 10000 ga 675 lai ga na hai gi bido sidi khoi gi eyes of the bulk ne ba ta sing badi am chauna lai doi ne ba ko aduda sida biometric identification ga tawduna kamjong daga illegal immigrants 5173 lai ga to gi yawidana that means akhoi gi da illegal immigrants di irei da lai reba aduna voter list ta semak matam da mase sina sum khara urabadu gi wani aduga atai lai riba mayam jing du yeng kan da sigi jena sab chana tawding sa ha gi budu mini nrc ni ga haidu si kanaroi da badi natte ba kanaba manipur context di ai adum kana ne na khali ada masida khoina yamunna yengadam yawse manipur context ta tega ma da election bank sagat pagi pot ma yam chawn yawe ba election bank ha badi lebi ba candidate singjina magi vote si kana na ba magi kanglup singji kendra ma da plop thamjan ba ko ate degi lawraga mi law isam chana mi lawraga thamin na election bank ise adumai tawgi bagi culture ma yam sang lakpane ne Manipur context di rasa khoi gi se pharak ti khara di adum mari ramane khale se population gi apik yeng da khoina u gi basi 2011 da khaidagi wangba district se ukhuloi gi bane 30.27% ne ba Tamenglong na 25.69 wagi bane Chandel na 21.72 first second third ne aduga khoi gi valley da leba district sing ji adum name ba ada hojik si anoba se hoji yen kan de si mu loi khenare mane ba khenare mane dia khoi zu ngai gi relocate to buse si yam common noi ba manipur su irang sina su ko aduna maramoi dana khoi gi yam phajana kupna yeng draga di problem di yam chauna leini aduga tasengna tawba ngamagadi tasengna yam effectively tawragadi khoi gi illegal immigrants me amse masidi yam phajana puthokpa ngamne khaleba si puthok khini khanbada yam chawba mugnaba madila ani aduda khoina yengjari sina madugi mugnaba do madu hoi magi election commissioner to bonina paramilitary ka ke loi senior ni ko sina budia ada kayam chumna kayam phajana pangthokpa ngamgadoino haibadu madi yam chawna asobo wahang amadi oeba aduga manipuri context adi aphabadi oidoini phatabadi oidoini adu chumna toboduni chumna tawdrabo something is better than nothing ena khara torbo dum phadoine ba ada india gi akhoi gi se national interest ju yam thin ngak pje raj kaino da khoi je mi yam na family planning toine adu mi top sang pje section da bane ba handak di section libisida Bihar tourist man ati tawdra now the question is opposition ga takhalai du ju aduda pot amane ba akoi manipur context di ras kamna te residential certificate is akoi di mayum lai to mi tre te da Bihar ga di am lai gre ba residential puthok bungam da ji bari da ne ba aduna opposition ga ngi akoi na high marginalized section of the people to gini lair bagini ga high ju justify to ya bagi point ju yauri ba ada chumna to ge di in comparison Bihar Manipur di yam lai but the problem is sincerely to wither ga di problem loi sincerely to ga di tung ko na future gi jong kana bo ni na dmai thamjabe okay chahi khudingi Manipur da adum chahi loisalak matam se da aduga chahi horok se da electoral roll se revise tor matung da ko gi revise tor ba updated or ba latest electoral roll se phongi 2024 su January tha da phongi aduga handak chahi 2025 da su January gi tang taruk da phongi ni aduna 2024 mamang chahi si 2023 de irang hauruba matung da phong ba dum laba kogi electoral roll ne habata ne adu da so dum yes masing hengali aduga 2024 su irang manung dani 2024 dagina 25 poki marak seta pangtho ki ba revision dugi report se final report se handak chahi gi January gi tang taruk da phongi ne se su irang manung da atane aduna 2024 da phongi budu gi handak 2025 da phong se to sarang na dum mi se voters se lising dum kumari kumanga kunthra gi chang de hengali ne hatar hadi 2024 de leram base 20,26,623 ni adu han 2025 te hengali se na 20,54,387 ni adu irang mana to lanjener ga so dum revise of matam da masing si hengali adu hamu 2026 the phone ga dori pa electoral roll have tare adu handak phone bu sidati magi process ta ketang tight oi bhatare special intensive revision da tawraga revise or katab oi bani na
masi January gi tang ama 2026 na qualifying date oigene hari aduna sibokta Manipur gi phong pasida kari ngasai gi khoi gi Benjamin Matian ga hari ba masina khoi IDP mayam da sol ani ga haise IDP mayam na son gani khan tar ga di ngasai 2024 gi electoral roll revise tawbada 2025 gi electoral roll revise tawbada di madu watu kemta ngangi de tu now special intensive revision tawne ha kan di pakhali je kari no ngasai gi illegal immigrant mayam ama detect torone ha ba gi pakhali ibrahim hom duni keno da representation of the people act 1950 gi section number 16 da illegal immigrant ha ga foreigners sing na koi electoral roll da yaw bu yadi ha bi wafum su yaw ri ha section 16 of the representation of the people act 1950 na aduna madugi akib number moraga Manipur da suma makal gi process se tohning da number moraga excuse me SIR hera bra hi hom duni uzan oni komai thambia keno da moina piri ba document aya ba document sing sida koi ngasai gi ST gi certificate pau ba PB ya bagi aya ba se piri heptare adu tar di koi Manipur da di ST di ayam mana badi chang ST on arrival ki form phau lai habni na ST diloi phangra mane adu tar di yam lai na even SIR to ro phau boda dum voter ro ki bi abi chance lai tabra ko illegal immigrant detect to bungam bagi upai lai komai thami yoza thank you Raj masigi wafam se khona nei na bada India go na di akoi ki citizenship ki say document se particular document asina citizenship proof to have se laiti hatar khudamana passport se bhaw the citizenship ki sole document oide aduna Bihar thoi ba thodok shi su ngasai gi document tarama thoi sida Maroon election commission hairi se Aadhaar voter ID ration card se yamla fake to bayai hai basi election commission of India na Supreme Court ki mafam da hai ki badai adare da khoi ge petitioner sing sina hairi sina Prasan Bhushan an argument tori sina hairi ba Aadhaar voter ID ration card na chingba sing se karigumba khoi ge fake to bayai hai tar ga di residential certificate natagana caste certificate asisu fake to bayai hai da argument silai aduna rajna sa hai bi ba scheduled tribe ki khoi ge card si pairaga certificate si pairaga hekta citizenship proof to we hai basidi yada bo hum adu bo Bihar ge case di caste certificate yam maru ba aduga residential certificate yam maru ba document ani se ECI na sizina bagi pattern na wi masi Manipuri case di ani maksi dum khar problem lei yam na lei hai bitai kari gin hada ai ko chieftainship agano ze rights act se ko na abolish to dena lei bani na Manipur da kwai chawna ching da thino problem sing se residential certificate sing ji chief na pi bai of mom yam chawng tai maram aduna sai ki residential certificate chief na pupiraga pura laaga voter ID loba Aadhaar card loba ki pattern sing ji lai haina ikhoina taba yam toina phangi punama asina takpadi Manipur da ngasai enumeration to the sin document je karam manu oigete gi haibasida Manipur ge tongan ba policy ma darkar laini haibasi khoina sima thamni atopa amana oja dhanabir su jaibi ba khoi ge Bihar to ri ngasai homeless oiba adigi akoi migrant workers laborers mayam leiba punamak sing si gi makoi gi hak sing si makoi gi lam da mang ki gadra haibagi yam chawba wafum lakpa aduga makoi di yamna su Bihar se yamna chawba state oiba aduga robust state oiba na tana ngasai gi pun khungangi pun sirol da ngasai gi sigi digital world sida digital device yam chawn leiba le pak amani haiba tare adu maina Manipur sisu digital device yam chawn leiba oigani chingnu manung da digital ge system sing je fadana alert oidaba aduna akoi voters duplicated voters sing yam na leiba possibilities e tampak ta leitraga su ching da yam possibility lei adu data mai utna technopal da hoki bachai khara da akoi data amada 24% si koi gi akoi voters ki electors ki percentage growth ama thengna bagi data am koi thengnai masi gi se koi gi national average de around 3% oi dobni ai koi gi elector gi kanu se akoi growth rate se haitare which is extremely highest or higher in comparison to the national level ada sigim bagi state asida thoi ba wathok sing asi yamna chawba issue amani aina khanjabada koina khanadori se Manipur gi matang da di karamba markers singna hariba process se tawdagi haibasi yam chawba akoi policy perspective me ECI da akoi gi Manipur gi akoi gi civil society oro amoro price to mathok tai akoi gi sigi lam da thapok tawriba singna masi mai ko huji phawi di uba phangdri adana ngasai gi huji ki voter gi sir gi revision sina maroina khoina sum yengo matam da masi NRC gi sort of a akoi gi mini NRC ki process backdoor NRC ga hai masi soidan hairaka do male hen kono adu luri bin he rasin su panbiriba January 2025 sina cut off date oitaragadi issues yam chaw issue khad resolve to bangamoy kana de legacy gi wafam de lehore haibitare nata aduna sigi parameters sing sida akoi Manipur da of course it's a good exercise maram di Manipur at least
masik updation tawra chat pasina aduso yamna specific oiba yam rigorous over revision amanina masina hauju je lanjener ga maikai da marun mapan mi chang pagi wafam semadi hana kesida akoina filter kra taw pasina manipur kana bade du phangado leire tawbada hojigi khoigi cookie human rights organization hariba displace oirba mi singsi yahoro yahoni haibi wafam sibudi tasengna haiba taragadi tapaki mi su displace tawi more degi tawi mitei sing cho chambudi tawi same pochi dum makhodu thengna ga doribni hariba adana sidi yamna akoi over speculation oina thokani aduga masi process tawrokanda lamdam dugi mi sing du da choidana ma adugi system ama lakani I think this is man highs lit to dona yam kana akoi weight laiba argument oidi haibi thamni maru oibo famdi manipur da laiba hoji demography ki change asida laiba conflict ki pattern sing se awena thingna si haragadi electoral revision properly tawbasi this is one of very important exercises here na in haning base ai khoi manipur da question jila is electoral roll say 19 kaya hoge electoral roll manipur da available oige hai base su yam sena clarity im da laiti hai tare adana ai khoi na expect khoi na chingnari sina electoral roll jam ari matam gi ho laita banina manipur da population enumeration si NRC model to base challenges yam na laiga do su laiba si laiba maramadana ai khoi na matam gi oina singba revision ma to base di manipuri mangjaba lairoi hai base thamni tobodabu hai exercise ke yamu yam transparent oigador bana aduga top of mana manipur da laiba free movement su yahandaba adu community kharan travel to yadaba adu official khare su travel to yaro oidoni particular community de yaubsing se and the sig phibam sida high enumeration ji kada yela kana tawdeno mapani mi loin pora tawdoribra mapani mi pora agadi makoina damdam sig demography geography kam khangbano haibo hum sing lakani aduga lam mafam singdur changba yaba official sing dang thabo agadi official sing du gi sincerity amasung my community biasing du kamaina khona losokani haibsing si yam lu ofum oigani maramadana honestly speaking I think this exercise hojik phibam si kitang normalize tawna tawbasi madi it will be very risky for us okay manipur ki situation se normalize tawna toktar ki kitang risky oigani aduga bihar ge matungda khwairi chawba irang leiba because of SIR si manipur no oibasu yai have yo hum dunia dubu masrida koi gi electoral roll ka section 16 of representation of the people act 1950 the high RPA 1950 the high si khando have nati asai gi foreigners khando have nati foreigners to electoral roll the voter amoina register tawba yaroi disqualify tawgadabani have khangni disqualify tawraga ma se deport tawgadabani detain tawgadam have wasunate any foreigner cannot be included in the electoral roll of the state of the country have you realize eduna asai gi NRC makti nati have there only ma voter list salan ba khaktani eduna NRC da tongan ba process under sibu mini NRC ni natraga backdoor NRC na lobhum di thokta bani adubu ngasai gi आधार कार्ड से मैं याद रहे वोटर आईडी से मैं याद रहे पान कार्ड से याद है राशन कार्ड से याद है यादी आया तो मोई सी से ना प्रूफ होइना स्टैंड अलोन प्रूफ मोइना पीबदी यारो में से ना सपोर्टिंग प्रूफ होइना पीबदी यानी हैरी और मोई प्रूफ इन बिहारी होने देखो ये डॉक्यूमेंट तारा का मत है कोई पेंशन बुक है तारे पेंशन फंगी बस स्टेट अमदी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की हां एम्प्लॉयर मिसिंग की पेंशन बुक और सर्टिफिकेट इशूड बाय बैंक पोस्ट ऑफिस लोकल अथॉरिटीज PSUs 1987 फाउबगी ममांग दा मसी पीबी यानी हैबम ले रहे अदुगा बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मरी सुबदा पासपोर्ट मंगा सुबदा मैट्रिक एजुकेशन सर्टिफिकेट मगी रिकॉग्नाइज बोर्ड पीबदो यानी है तरुक सुबदा परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट है बिसी मसी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पीबा रेवेन्यू ऑफिसर पीबदो यानी है तरे सुबदा फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट सु यानी है अंडर शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल other traditional forest delaware act 2006 aduga SC/ST की सर्टिफिकेट सु यानी है OBC सर्टिफिकेट सु यानी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पीबा और मैं तो NRC लई बस स्टेट होता रगदी NRC द मागी लिस्ट याव तरगदी मदु सु यानी है दुगा तरा सुबदा फैमिली रजिस्टर्ड सु यानी है भी हमने सिंग लेरी दुगा तरा मसु सुबदा लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट युम के पता न चिंग लई तारगदी दु सु यानी है भी हम सिले सिगा लोनो रे नंग साई आधार न चिंगबा नत्रगा पान कार्ड न चिंगबा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट न सिन यानी है ने दुना सिदा पीरी बा डॉक्यूमेंट खरसे मणिपुर दु सिन तारगदी मैट्रिक सर्टिफिकेट हैरो नत्रगा बैंक ngasagi kenogi khetare pensioner book hairo natak SC/ST ki survey hairo sidi yam laina manipur da leibagi wari amasum leibani na ngasagi illegal immigrant mayam dum natak foreigner mayam je ngasai section 16 yaro have targa sadum manipur dari yahan bagi mongum lakto ma adun manipur gi oba tongan ba mechanism am mathau tabibro july gi tang kun ga manga dadi training na singba meeting na singba session kharadi hauгрен pauta je kamai thambi akhoi ga bihar kanabasi bihar si mai Bangladesh si kamai tong na Bangladesh kan ladang ra mafam da kamai tok sanghel laga moida leiri no haiba pot ama hangba ya bo hang amane ko number 1
aduga India gi oina khwaidagi lairaba state ki kano se makuk sta mo hiyorani Bihar ko ai population ji ang phang yang ramna par capita income ji ayong haidar ramna lairaba tare dana silai aduga moi ka nagri si Nepal ga loner ga layena akhoi lol ko natra Nepal om tagi Nepali mayam ma hajalakpa adam yai masi niom ni ko se aduga mayam mitop changjelakpa habase kamai tok changai no haragadi leiba nungai ba then adagidi moi gi hingman nungai ba natra adung mayam like tambagi adag medical gi lai ana lai gi mayam khuncha mayam phangba mafam juda adum lening bai hongna bi ne base si posi yengni ado hojik lai si akhoi gi di aduga moi ga khoi ga di khara adum moi di yam di akhoi gi di yame ba sai ju da thabin habil du ni ko akhoi gi di ka dore khoi gi ga sagi Bangladesh sum tagi lakpa khoi gi loimak ko atai ti kanglu palagum se ko mayam ama lei Hindu su lei Muslim su lei natra Rohingya su lei ate su lei na khoi dum lawe ko smai tok na sima leire adagidi Myanmar istagi khoi sa lai se Myanmar si ngasi ngarang gi wanati yam san khraponi ko khoi sa lai sing je maruina khoi na masing thi bada ji thi ba kangbu amagi masing thi ba yauri ba se masi aidi saruk ama kanogi chama gi manungda 60% ti mapan dai lakpa pot ni sima khoi khangdam ne ko matam sang na khoi ji karim da mieng sang trab ne ko am tong tong harami tu ti thaina khoi kanona holkomang hokipna aina votkari singsi refugee mayam kan bane na harami tu ti voter mayam na tro smai tok na emile su smai tok refugee mayam sang laga voter list hap chal laga vote hada ba mayam ma yauri ne ko si khoi na khangmi na bam chang Manipur da kari gi no uji khoi na uji yamna concern oise Manipur si akhoi si lup ka dorba thak amada akhoi si lei ne ko lei ni kai ma ka da masagi mapan da ki sankhya lakpa mayam ama hai tar ko akhoi na signajari ba mayam se masina tawriba demand si kai no hai khoi khangi na tra adu ga di moisi kayam sumna akhoi gi Manipuri masa oiri ge haba manai na da yadi ko yelomi oibra oidabra si naina da yada ba pot ama oye aduga masaki census sajina amani delimitation census ki makhara tawda bani hojik lai ba voter haiba sidi masaki magi akhoi ki India ki citizen amana magi mute ama khajaba gi right to asumba right to asum boina phangalu haibe waqta ne ko adu census ki nati sidi ko right to phangna bane tawsinje phayeng turing masang pa mito mayam na magi lusing bane na khalaga lusing bu mayam khali natro hala logo mayam khulai pai badu ma khoi kano da ki brahma de hol ku mayam lusing bu erka da adu yoksal laga muina tawsine ba se si kano ne ba India ki passport pasal kani India ra thabak tor kani adu mitu hai India ki citizen ora bole bakado natro smai to mayam ma khoi chengnari ba pot amane si kiningai aduna hojik abu akhoi da khwai da ki nungai ta ba ma hai tar ga di Uji kangluk ki irang sina maram oerga law and order gi situation sina maram oerga ngasagi kano se taw ko gi special intensive revision je taw ya ga ya ro da ha pot ama ko si naina di ya ro ko taw tar ga di taw do sikaran taw do no ngasagi maitai na salaga kuki ta taw ya ponte maitai na salaga nagar taw nuai ba ngote ko ma mai community sing do da adu thur tor ko do ne natra taw do bu kana verify taw do no kana kup na yeng do no natra la le se kamai prop tong ni moi di masen do loi mana gi do ni natra moi di pandam ma le ri pot ama ne ko adom loi mana gi do ni ko singba matang sida cross sex kan to do no ma panda gi lai phur tharakani natra nungmei khar usan ama kha to tharakani ko aduna nam phu ha phu men man ta da ba security film ama lai bani na sigi si ai masi mai pa ka da pa oidra ha si yamna sani ne ba pot ama oi adugo mikal de 20 khoi gi ka 27 da taw do ni natra aduna si yamna kiningai o pot ama tang ama oi aduna masigi si law and order si tang kuna nemdra ga yam phane na khali adagidi si na maram orga displaced person mayam masali maitai ju sali kuki ju sali natra adna maitai ju bot ka mai thadani kamai na bol lep kani natra sing mayam ama lei kuki ju samani moi ju mai phum lei ta mayam yawi si khoi khana da yaro sim su ko adagidi mi se magi chap chap document sangi ba document ngai ngang na rising se amorom da ai ngoda putho hai tar ga di akhoi di hana sum leibani na adum khadi dum leine ba ko adu sam sam ba khungi kangu umba salu tar ga di lojing luar salu kan da di si putho pungam da mayam su yaw ne ko adu su khandia aduga ngasagi mayam na haina riba travel oibagi certificate natra aadhar ga do de ba ko asai da loi sai kaim kana ponte ko mogi travel ki strip sinane mi amane travel ni haina recognize to bungam me moi lo ang pam ni ko masina maram oirga ne akhoi Manipur da yamna natai ja da mayam thengna ri se
masih luas sih sakai macam orang bani tangai pada nama masih sana lu tu buat ama oya kok aduna kita ngahapsin ba haitar ko kara hak ba aseng ba boto nana bagi masak memang masangi masak tu election commission na ai puthorkane na ai lawi aduna hojik sumaya mayam sina maram boy dang sina maram ora ka tore aran ba mayam ma yaw ni sa khoi khange adagi mikok thi ba su thi nu na hai ri sini ko min hai ri ji kanu na khoi atai mayam na hai na ri sin ji kai nu ha ka da aran ba mayam ma yaw rani na phu to grani asum ba result phangoroi aduna to hai ne ba ko ado si di to de ya da ba pot amane natra maram de khoi vote to de ya de natro vote to de ya da bani na khoi asum ba voter khoi khan na ba gi damakta masak tak na ba gi damakta masi to de ya da pot ama oi aduna masida अखोगी public awareness ama piba sumbrai de khali mayam se ko public awareness ma hana piba sumbram khali kai moina ga to nang na thadaraga nagi lusing ba khangada ba nagi mihut khangada ba me dubu mitop tu na kamai to na khalan do no haiba pot na moida hana wakhalan ma pon do phaye ba a mitop so akhoi jo samane na khangga di adu community do khoi khangdre ko adu na tragadi akhoi manipur se akhoi aphabu porkani na tragadi sum mangmin na ba akhoi loi khang e sim ba na ho di hai ne khoi na more da lari ba mi se khoi 95% brahma ta ki laga sai the citizen orga leiba pot amane kamai no oli no har kanda asaba se sang mayam ama torga monopoly torga laga pot amane se khoi loi khangi maram di ngasagi 1972 gi mamang da kano da 90 su phawda mure da tuki gi kulam da leram de masi aina ha de census report da yawri mi ne ko adugi mayam do da pale ba lebak to krai di kuki la ko no aduna akhoi na yeng do se na khoi gi angang popo ki da khali angang masing yam ma poi ga pok te khali mitop chang jala khoi khoi khan de ko anna missing yam na ka he ne hengalai hai sing je atai de na te ko mitop mayam ma sang khalak pada gi ne ko aduna mitop sing sina bot tha da phangan da na bagi da makta aduga den asumba khoi isagi citizen aduga masai voter man thadom thok mi do aduna thada na ba magi to ya poto khoi mayam na mateng pang ba summi na smai thamjaki okay lamdam se gi citizen foreigner na tabasing na bhot haza jagada bani aduga masi indian citizen khakta da phangada right am khane duna foreigner sing electoral roll da yawba yade madu handaki SIR se da special intensive revision of the electoral roll se da laktu ni aduna hoji par 2024 ki January tha da ama phongre madu 23 da pangthokpa 2023 irang manung da pangthokpa adum makhal gi revision duni 24 ki January da phong sir mai to 24 manung da to revision duna सही सिगी 2025 की जनवरी की तांग तरु तब फोंग इन हेतारे अरु तारते हंदा मो 2025 मनु सिर पांगथोक पर रिवीजन जना 2026 की जनवरी थादों फोंग पतम दा करी प्रॉब्लम लेके कई प्रॉब्लम लेते ओनली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मेथोडोलॉजी दा नतर प्रोसेस ता हाई रिवर रिवीजन से पांगथोक ने है बने तो ना हान गिदुना खरंग कितंग सिंपल मेथड रंबे हान गिदन कितंग इंटेंसिव वेबदुना वरंबसु याय अदरवाइज मणिपुर दति रिवीजन से अदुम पांगथोक लेरी है तरजा अदुम पांगथोक लेबसिदा अंदक से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वरनी है ना पार्लियामेंट ता चरांग ना बथोग मसिना मरम वरगा सिदि मिनी एनआरसी नि सिदि बैकडोर एनआरसी नि ना पॉलिटिसाइज तो बाम लाकपस सिना मरम वरगा मणिपुर द लेबा मसान मसाबु कहतरे डॉक्यूमेंट पुथोकचबंग मोयना पाखचबा कांगु सिंगना मसिदि पांगथोक यारोय हाइबगी चांस अमा फांगनो सिदि मिनी एनआरसी नि गायना हाइबि यानबगी पॉलिटिसाइज तो यानबगी रूम अमा थोकपनि उइब्रा केनो तो मणिपुर ऑलरेडी इरांग मनु चिदा अनिरक कोई रिवीजन तौखिबा लेरे कमाय थंबियाजा हाना तोबा रिवीजन जो राज याम हेना चुंगनी जे थाजन ngai hoi pon duplicate kumba si bu makhara lo thong mani si gumba khara lo thong na anu khara chalang mani adudi masana niyom ni dana ko adagi di bihar gi du moina sagi maroina marginalized section of the people gi poor gi ha bu di to some extent adu di chum bu leba keno the my permanent residence to residential do hai bu ngam da bu khot ba problem leba di dum leine ba akhoi context da yam lo je pata ji kai lo du no sing now the question is ko yes akhoi mla right to extend to domnina akhoi tampak to di dum rei re ko adu sing da di ojiki residential certificate ta khwai di maru de pata nung da kari kai si hana gi dagi matang gi yeng ba ya ba ji ju kaya di yoro na tra ade khulak na sum mana magi convenience na sum pi ba gi posi han dagi sum lak ni na pi ba mamangi 2024 gi oiro report si yam hena dum watho oidana ba tawon thopagi lai gi soidana ba na chum to gi buju yadana ada hajiki 25 to 26 to phongdoi ni dana ko sidana mu irang leibajiga dagi di changba ya ba khotpa mai problem yam leibajina dum khara di dum problem le ne ba ada hajiki maroina
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯁꯤꯗ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯎꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯎꯠꯄ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯀꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯁꯨ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯁꯦꯡꯉꯦ ꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯃꯤ ꯀꯨꯡꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ 2011 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 2000 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ 25ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯟ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗꯁꯨ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯇꯝꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯀꯠꯇꯦꯕ ꯆꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯤꯁꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ 2026ꯀꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯖꯤꯗꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯏꯔꯩꯗꯤ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯑꯇꯩꯒ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯎ ꯐꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯁꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯦꯂꯣꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯆꯥꯎꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯂꯨꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯒꯨꯝꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯅꯦꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯕꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯈꯤꯗꯨꯅꯦ ꯑꯦꯝꯄꯤꯒꯤꯗꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯄ꯭लेꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟꯅꯦꯅ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯆꯦꯟꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯋꯤꯊꯤꯟ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯖꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯆꯠꯊꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅ ꯃꯁꯤꯡ 10,000 ꯒꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ 5,000 ꯒꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯒ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯇꯪ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯥꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯁꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟꯁꯔꯤꯇꯤꯗꯨ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯂꯣꯠꯄꯁꯤꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯆꯥꯟꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯤꯗꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯌꯦꯁ ꯇꯨ ꯁꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯒꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯤ ꯏꯋꯥꯠꯇ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯇꯦꯟꯕꯅꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯣꯅꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯣꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ MP ꯍꯣꯡꯀꯣꯃꯥꯡ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯔꯤꯐ꯭यूजीꯁꯤꯡꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀ ꯅꯧꯅ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯔꯤꯐ꯭यूजी ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯟꯁ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯆꯟꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ एविडेंस होना डॉक्यूमेंट अदम सिजनब याब्रा है हम दुम लाक्तोरे अदो हुजिकसी अखोई मणिपुर से इलेक्टोरल रिविजन से अदम तौरग लाई अनौब मिंग चनिंग मैम हापचली अदगी असीब मैम लौथोई अदग डुप्लीकेट तौब मैम से लौथोक्तना हेना अचुम्बा वोटर की लिस्ट अम सेबनब अखोई सीओ मणिपुर अदम होनरग लाई 2024 पांथोई 25 पांथोई अदबु हदक किसु सब मानदोनी प्रोसेस केम खेना बनते अदन हुजिक मीटिंग न चिंग हौग्रे अदबु एसआईआर वर्कपसे अदबु एसआईआर से अमु याम हेना डिबेटेबल ओइबा एरिया अम ओरपा हुजि पार्लियामेंट दा फौबा मेफम पांथो यादना एजेंट तौबगी पाउन चिंग मैम लाक्पसना मरम मरगा मसिगी अदुगा बिहार की एग्जांपल से मरम मरगा मणिपुर दा मसिगी इफेक्ट से मसिगी इंपैक्ट से लाकनी हनी यंग बिदुरिब्रा ओनली स्कैनर इसिंग सागी फॉरेनर डिटेक्ट तौबगी वाफम लाक्पसना मेजर कंसर्न अम ओइदोरिब्रा नत्रगा साई पीपल्स के राइट मटली हैबदुनो ओइदोरिब्रा कमा यंग यहाँ बिहार की मतंग जिरा अखोइना 65 lakhs अखोइ डी लिस्ट तौबो फॉर्म लैसे मसे अखोइना फॉरेनर्स गातनी आना लोब असे बिहारी कॉन्टेक्स्ट से लान गनी करिगिनो हद बिहार से फ्रॉम दिल्ली महाराष्ट्र दा
Mumbai da khoi gi Bihari meyam lei gi choba khoi gi thoki ga dobni hangi ga dobni ana Shiv Sena gi entire mar electoral politics ma khoi gi space chang ka doba but the voters oshalak ba ide Marathi politics ma khoi lak pa ya ba vote bank or pa ya ba issue le be Shiv Sena ma khoi ji mapa ma khoi ji voter da chal halo gi dobni ma khoi ji hangi dobni haida yam choba issues lai ki hai tare and Bihar ki matang da khoina 65 lakhs ki matang da wari si sa ji hairagadi say Delhi da thabak shuri ba workers mayam laborers mayam employees mayam ji larger chunk di Bihari way aduna makhoi ji double voters oi bi ha ba gi wafam su dum lai aduna digitized o matam ni na hojik si mati cross check to gana automatically adum delist to se identify to bada khoi gi digitized to ba state sing da di masi gi connection shams da yam thoina wa di na lo zai maram aduna makhoi gi delist to 65 lakhs january se adu gi dimension ma yawhum thoi haina thamsi gi aduna masida lai wafam se khoi gi say migrant laborers mayam si yam thin large chunk the exodus to proponi Bihar se thabuk shubham lei taba khotaba si wafam sin aduna makhoi sing si matam sana thabuk shujalak padegi voter list chan ba khope wafam se lei aduna hojiki politicized of haidar ojana bi su panviri ba politicized origin sai gi homeless oiba the laborers mayam si ki makhoi sin maram dam da halaphum da moi voter list yarom moi da hybrid ching gi si pressure ma soidana Bihar gi manung da politics se leiram gani see you from things so yaw ni na khali aina hygienic basi Manipur is a different case altogether given the two realities number one I go ethnic struggle ama leina ba ethnicity demography politics am leina ba mi masing hagala laga land domination do politics ko yam chauna see realities le ko khangna raga leire hai tare aduga masi si ko na hanak tasu Mizoram da ko Minister of Home Affairs na instruction piraga masi ki process collection of biometrics for Myanmar and Bangladeshi illegal immigrants, for instance. Aduga makoina foreigners identification portal and biometric enrollment for displaced persons from Myanmar and Bangladesh. Haidana. Sigi officially sigi portals hangdana. Masida online registration si tawba horabani haitare. Aduna Mizoram dadi amna masigi system ji place tawrabani. Ahan badini makoi proactive oiramdi. Ojiti makoi masana oina. Masi tawgodobani mapandai changbu mi sing si hayang kuishaladi problem lakani habje. They have done it. Aduna masima ikoina Manipur da masi hana mati am tawro mai pau tai adubu masi gi wafam je kayam changchali bage haibse aikoi masi da white paper am da tadabani na I expect the government of Manipur to look into this matter and masi gi says da masi gi even RTI activists in masi po information je sik to bada kana gani media su yauna sima aduga aina hygienic base khoi gi 19 census ki report am site to ji ga mayam nei na ba nuai na ba 1991 the ST population ji more da 29% lay 29% 29.2% 1991 almost 30 years before ka aduga hoji hoji shina ka no ha kana 2011 ge census ST population je 56% way id almost 30% growth muklai haitare aduga interesting what is 1990 ga 3 daga 97 bhaw da 90 to 97 wada cookies naga sing cookies mukra bada naga sing ge chen gi ba sing se tharaga di population de decrease da thopane ba maje decrease to ga di hengala adubu luri di argument khara de kangpo pirum de chakhi ba sing do lai bani haina zo high boy but kangpo the population decline tor par high sung to so there are certain factual issues ka masigi population 30% je over a period of some 30 years hingala pa it's a very serious matter adubu 2011 ge census ni 21 gi census ko yaudri masi lakana di anoba dimension ma lakpa adubu high last 15 years ni koi ethnic politics maneuvering jam hengala kris masi kankala ki bai dare khongzel se adana didi Myanmar gi issues is last 15 years ri am thine stability ma padagi particularly issues am chaw yadana Manipur gi sudden hills kai thoi ge nobody knows in fact akoi ki ma kha thangba koi chingi lamse kai thoi noi se tampaki leiba sarkar sida headquarters in a thoi dona khangi haina de khoi loksidi mari the way completely blank because I could enumeration to by the rule of law like kama enumeration to do enumeration to by sarkar gi wa chalaba sarkari police ki rab matam sarkari police na bunker mang thamaga sarkari police na thabuk to ngamda matam da mikok thini hai je kamai thi do na question chaw lai adana sig situation ji am phattaba matam Manipur gi na di am thin rule of law marai chai thaba matam ni masigi matam si da enumeration election ge electoral roll la tawni have it's a routine work I guess it's a routine work even if you name it revision or stringent revision or special revision
it probably will not affect much. Yes, routine work ni magi law to yaujar le ko ngak tani. Maming dudi am tina kan ba thon be hekta bhawam chapok thon be adu bo. It doesn't mean that it will be very stringent because akoi the like rule of law gi akoi gi mechanism mayam tawriba mayam dudi the community khare chat pe yada ko to mayam khoi khangra wa da sigi film da innovation to by it can be not more than what you call routine work. Adana aroi bidain hygiene basi Bihar ga Manipur ga changdam da badi yaroi Bihar के केस की politicization ground के नहीं अखोई की politicization ground तोंगाली अदना पुनः मक्सी यंगजरगा अइना हाइजनिंग बसी मणिपुर की दी अखोई की 2020 का 5 की जनवरी से कट ऑफ डेट ओरेगा 2026 की जनवरी दा अमुक्सु अखोई reaffirm तोबगी process उम चल कदो माले अदुगा चिंग द लेरिबा मणिपुर चा खरगा चिंग द होजिक्सी चे चरांग सोमदगी चेलागा लाइकिबा सडन मणिपुर particular लाइकिबा सिंगसी election electoral roll द यावगेरा यावरोइदा they there in if they're in the state of Manipur they will ultimately affect the state adu tono mechanism mayam tholakani because every system has a loophole loophole it system the full proof the issue ide Aadhaar should full proof oide hare kanona hire music se Supreme Court hire ECI ne jo hire I mean ECI masamangna India government gi khwaidagi maru oiba Aadhaar ni hire ba hojiki epic ni hire ba ration card ni hire ba si mayam ji reliable fully oide haigala the social security card ni hai adana khoi gi India yo in the sigi akhoi ngasi phau de am maru document ni haina ribasing si it has been almost after so many years we have been told suddenly through this trial in the Supreme Court of India that these documents can be faked. This is something very serious. Right. Okay. Routine work am khani ngasai hari ba section mayam adu article 324 ge makhada pangthokpa exercise or natraga RPA act कोई 1950 की सेक्शन 21 की मखा दा पांथोक पैरो हाइब मयाम सिंग असि लोइन मग हान दगी चथर लाप ngатani अदुगा से फॉरेनर्स ना वोटर लिस्ट यो या रेजिस्टर तो या हाइब सिंग मयाम सिंग असि सु हानगी वाफम ngатani अदुम रेगुलर एक्सेस ngатani हाइब तारे तबु अनो हाइब तारगदी हुजिक से मागी कट ऑफ डेट अमा लैतारे कट ऑफ ईयर बिहार की ओनसु 2003 से ना कट ऑफ ईयर ओय कर 2003 द मोगी एसआईआर अमा पांथोकी अदु मतुंग दगी पांथोक ता चही कुन मु लाकपनिना हुजिक से एसआईआर अमा हादि अदुद्रा तो हरी 2003 की मतुंग नौना चलखिब मयाम है नौना वोटर ओरखिब मयाम दु मखोइदा ngसागी वर्डन ऑफ प्रूफ मागी मसाज ऐसी सिटीजन अमने हैबगी प्रूफ पिरनबगी डॉक्यूमेंट मयाम से सबमिट तो मथुक तागने दुबु 2003 की ममांग दगी रिविजन खुदमक अदमक वोटर ओरगा लाको मिसिंग अदुदी प्रूफ सि पिद्रसु यागने हैबगी हम लेर मै तोदरा मणिपुर के सु कट ऑफ ईयर अम लेयो तारे मदुगी ममांग दगी अदमक वोटर लिस्ट यावरगा लाको मिसिंग अदुदी मोइदी ngसागी प्रूफ से पुथोक तसु यानी अदुगा मखोगी मचा मसु सिंग सु प्रूफ पुथोक तसु यादुनी अदुगा कनाउ ममगे ममा पासी हाइरिबा डेट सिगी ममांगदा हाइरिबा सही सिगी ममांगदा मासे वोटर लिस्ट यारम द टारगदी मागी मचा मसु मयाम सिंग सु प्रूफ मयाम पुथोगा मासे सिटीजन नि उप मथोक तानी मदु पुथोक ngam द टारगदी माक्सी हाइरिबा वोटर लिस्ट से यारोइदुनी अदुबा हाइरिबा मयाम सिंग असि कोगी फॉरेनर नतब मयाम अमदसु मा डॉक्यूमेंट पुथोक ngam वोटर लिस्ट चंदबसु दम यारप याय अदुबा मदुगी विंडो पीरियड अमा बिहार की ओनसु ngasi दगे होरगा ngasi ड्राफ्ट रिपोर्ट फोंग बन मिसते के होर इलेक्टोरल रोल फोंग बन मिसते के होरगा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल फोंग बदे होरगा मथंगी था है दर सेप्टेम्बर की तांग अमा फावबु सिता करेक्शन तोबगी मतम दि अदमक पीरि है तरमाय तोदना करेक्शन पीरगा मागी असेंगबा ऑथेंटिसिटी टू प्रूफ तौजर मतुंग सिदा अदमक रोल से चनबे याबगी खुदोंग चाबदी मयाम दि लेरि अदन सिदा पॉलिटिसाइज तोने केमतो लेते मणिपुर 2024 2025 अदमक रिवाइज तौरगा इलेक्टोरल रोल से मयाम द पुथोई अदुगा हंदक सु पुथोक तोरिबनी अदुबो हंदक पुथोक सिदा ngसाigi केतंग स्ट्रिक्ट ओइना हाइरिबा मागी प्रूफ मयाम चिंगबसी कट ऑफ ईयर अमगी मतुंग पुथोक तारगदी हेना ट्रांसपेरेंट ओइबा हेना मयेक चुंबा अरु सिटीजन खक्तगी ओइबा इलेक्टोरल लोड अमा वरपदी याय हैबगी नोट से ngasiगी the Manipur files की एडिशन से मतंग चाल सिंजरिंग ngasiगी एडिशन सु मपुंग फान गदम तोजा हम परविस्ता मुकन था सो फुनुशरी appreciate you joining नोरा नियम पुन मसुंग ngasiगी एडिशन से करम तोबी के SKTV मणिपुर की तोंगान बा सोशल मीडिया हैंडल सिंग दा जॉइन तोबिरका कमेंट अमदी फीडबैक था बिरक पियागनी well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Nongthombam signing off Kurumjari